Ano ka bay? Merkado lagi unta. Ha? Merkado lagi unta. Sado ka? Oh, bro. Ako lagi po yung pamiliti ano yan. Mabiyang ginahinay lang kong laptop po dare. Wala kang motor bay. Mo, Na bagpo man ni bay, bagpo man kung balit ni. di bagpo gini no? Oo na. Mahal ka ni bay. Ah, bagpo gini no? Kuan gini bay kanang branded pa gini bay, Honda. Honda gini bay. Oh, Honda gyud. Balit ikaw motor day. Na, palit lagi ba? Lagi ba? Ay, kragari ko kay kon kay Igor kong palit ito. Kanang isda. Mukun magaili pa. Sakyan bay kay Ah, bagpo man. Daro lagi na ba? Sakyan na sakyan kay bagpo. Oh. Kuman. Tao lagi bay oh, tao lagi. Sige ginawa. Ah, bagpo gid ayo. Bago no. Tawa terus ba? Are bay. Oh, tao. Oo. Oh, na. Bago ka no. Nang bagpo pang gid. No. Bay. Ora gi bagpo gi pagawas kumpanya din eh. Baguhan ni bay. This home day kanay. Ikado lagi unta bay. Ha? Sama ay talaga lagi ko kay diri. Kuy mo pamiliti kay konta na palit ra sudan to. Ukir ka ni pasakyan eh. Kira mura kanuntay sakyan na kay bagpo. Ayun, wala na kay kurta na bay. Lagi ko ray pa to sudan na to bangkod kay para daw remote mga bata. Sige, libre yun. Libre na lang ka bay. Libre na lang. Libre na lang. Libre lang eh. Libre ni bay. Libre na lang na eh. Sa mga kay kurta na ay. Klaro ba libre kini? Oh, libre na bay. Libre. Na bagpo mo to okay ra kay ay. Okay na bay, libre. Bago bito ni bay. Ali, libre bay. Sige, libre. Ay libre ko sakay. Ano lang Ricardo na to? Sama na bay. Uy. Wala sakay na kay libre. Sama na bay. Uy. Uy. Sama na ba? Uy. Sama. Oh, ingo man kag libre. Sama. Uy, pinaw ka ba? Merkado man metara. Uy, makuha na. Umutor. Hindi lang ako. Okay, umutor.